Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da uklonite poruku koja se nalazi u donjem desnom uglu. Kao što piše Windows 7 Mind 7600 this copy of Windows is not canon. Kako ćete to ukloniti i ukloniti ovu crnu pozadinu? Znači, skinut ćete program koji se zove Remove. Stavit ćemo link u descriptionu. Sad čekamo malo. I sad što treba raditi jeste da kliknete na Remove. Sada će morati da se restartuje kompjuter, ja ću morati malo da prekinem snimanje zato što se restartuje kompjuter. Znači kliknite na OK da se restartuje kompjuter. I kao što vidite, znači poruke više nema. Znači to smo riješili. Sada ako hoćete da promijenite crnu pozadinu, znate šta treba uraditi. Personalize. I promijenimo tu crnu pozadinu. I kao što vidite sve je znači urađeno. Nema nigdje greške nikakve. Nije oštećen Windows, ništa. To bi bilo to. Nadam se da sam pomogao. Ako jesam, kliknite na like, share and subscribe za više video tutoriala. Pozdrav!